Manipur extend tokraba inner line permit system lakliba January amadagi formally chatnaba haunanaba official oiba thabak sing semba saba loisilakle haina Chief Minister N Birena phongdorakle. BJP na sinduna tha asigi kunmapanda Citizenship Amendment Act pusogatuna state asida mass rally ama chatkani hairiba sigi nungi wahan thok asi karino haina man fact na hanglakle. Amasung Education Minister Thoktom Radheshyam da Bosnia Herzegovina the European University of Bratsko District na Political Science to honorary doctorate degree pidni kai khumnakre. Ma'am khurumjari. Adom nengbiri bas impact news ni ai kangen mun thoina henbi hauji pungja si phawbugi marui ba pausing myam de pijari. Manipur extend tokraba inner line permit system mathang chahi gi January amadagi formally chatnaba haunanaba official oiba thabak sing semba saba loisilakle haina Chief Minister N Birena phongdokre. Anoba chahi lisingani kunna lakpaga iroinana Chief Minister na miyam da yaifa pawjel pibagi mahaki secretariat office tabang thokiba thoramda Chief Minister na makhata na hai Manipur da ILP system implement tawbada achawu mateng oinaba lengang na hauji fawbada police station tara identify tawre. ILP की पास पी ननबा फॉर्म नंबर हाउरे मसिगमरी लेनना इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट सु मितो मियान चाक खंगतोक नबा थबक पाइखत बहाउरे ऑनलाइन दा परमिट पी नबा मैकेनिज्म सु सेमबत नतना अतोपा स्टेट सिंग द लेरिबा मणिपुर भवन दा ILP की फॉर्म फंगहननबा थबक हाउरे पुमनमक असि लेंगा खक्तना होटनारगा फंगबनते मणिपुर मियाम इमाइबेल सिंह अमदे CSO सिंह की चावरबा क्रेडिट नि हाइना चीफ मिनिस्टर न फोंदोके लोइनना BJP na luchingba lenga asana haukiba chahi ahumlom asida miyamgi yaifanaba paikhatkiba thabak sing amadi achievement sing su Chief Minister na phongdoke. Manipur da inner line permit lakpaga loinana sigi system ama hanana yumthangna ba lebak singda leiraba state singda leiraba madugi nomana madugi channabi launchat rules bylaws mayam khomjala kanda koisu lakleba chahi hobu numit tarik 1 sidagi formally Sanaba Honanaba, a quick gun, Sarkana, same surgery. Kaina be Aroidaba, Manipur, Mehoronigi Leminaraba, Naga, Kuki, Maitei Pangal, or Hanadagi, Sahi Kayadagi Targalaiba, Chilinao, Punama, a quay Manipur Shida, Barat Bashi Moina, Punahiminagadabani, Manipuri Mona, Koi Punahiminagadabani, Aduna, Mamangi Sahida, Mayana Pikiba Corporation, Nungshiba, Trust, Madu Mangandanaba, a quay Sarkar, Sina Subsan Honazari. Asoyangam awana palayagasu matam punamakta sarkar sibu takpiraga tambiraga guide tobiraga chatpigani haibagi thajabado imyamda thamjari Amaramda chahi loisilakpagi nungaiba paw ama oina Loktak Inland Waterways Improvement Project ki lupa crore kunmanga lak yangkhainipan gi ayaba center na pirakle haina Chief Minister na phongdorake loina na chatliba chahi lisingani taramapan asida lupa crore tarani thoiromgi oigadaba sing metric ton lising mari Ferzaul district tagi mapalam da yuanba ngamle haina nungaiba phongdoke loina na hectare yangkhaida nona uwa thazinduna turel ki catchment area semgatnaba hectare chamnga ge check dam amasung channel single na command area development solar street light chatruk Thananaba Amadi liter lising Marfugi water treatment unit yawa project on model carbon positive eco village ama Payengda Paikatnaba ayaba lede. Amadi Manipur Gimiam the New Delhi the Chetpada Lefam Chafamgi Heno Kudong Chaba Panghananaba New Delhi ki Dwarka the Manipur guest house Amasananaba Lam square meter lising ahum Janipan Marfudra Mapan Dasmik Nipan Anigi Pakchauba Amalade Haiki. Loinana, Anoba Chahina Lakpaga Iroinana, Manipur de Lady Bamio, Kuding Magna, Port Kimapan, Tangdana, Hingbangam Nanaba, Subanomba Kandana, Low Singubagi Potok, Hena Putopangam Nanaba, Hotnamina Si Haina, Apple Toraki. Amadi Lengakna Lofam, Kananaba Changsilakliba Kongtang Asada, Lamda Masada Ladybug Club, Amasung CSO Signa, Achobatodang, Lobiduna, Lengakta Mateng, Pangbio Hainasu, Apple Toraki. How did the Mapung over Manipuri issue Suloide? Mapung over Manipuri issue, Amakak Manga Taribasi, Naga issue Katangasile, Aduna Masigi issue, amicable is when a swap torn, Aduna Koi, Manga, Karmaito Gana, a Quigi, Satok, a Quigi, Santok, Isani, Sabu Pujarakanda, Quikamana, Hingadagi have a problem that the Cook Hadrakanda, Civil Society organization, Hana,
स्टेट सिगी इशू कयादा मांगजिन धारमसिंग हजिक्ति लौफम कनबरोमदा पोथोक पुथोकनबरोमदा मिनरल्स फॉरेस्ट कनबरोमदा अदोमदा माइ गोनसनबियो सरकार के खुसमनरगा मसी तहोद्रगदी सरकार नाते डिपेंड तौबिगनो लेकाय लेकाय की क्लब मैना फाइबिसिंगना लौफम द सागलाइबा समजलाइबा मयामसे मसी तहोनबिगनो वर्टिकल एक्सपांशन तौसी अमरोमदा अनोब चाही लिसिंग अनि कुन्न लाखपदा मणिपुर की मियाम द चीफ मिनिस्टर एन बीरेन की माइकेदगी याइफा पाउजेल पिरकले लाखलिबा मार्च की तारीख 10 सिदैदा आइन लुचिंगजरिबा बीजेपी लेड गवर्नमेंट असिगी सही अहुम मपुंग फारगनी अन्न असुमना मियामना मणिपुर की मियामना सरकार असिबु सही अहुम टेक तकाइदना मपुंग फाहनबिबा स्टेट सिदा ब्लॉकेट जनरल स्ट्राइक नथिंगबा थोहनबिदना इंग सिगना सरकार सिबु सपोर्ट तौरगा पुबिरपुगिदमक्ता मणिपुर मियाम बोई हन्ना हन्ना थागतचरी Citizenship Amendment Bill Labour Asigi Parliament pass towduna ek on cre cherak asida masigamari lenana state asigi BJP na sinduna tha asigi kunmapanda state asida achoba mass rally ama chatkani hairiba asina fongdok liba nungi wahan thok asi karino haiba wafam manpack ki maike degi thamlakle manpack na sinduna ngasi kwakaitel de laiba AIMS ki office ta pangthokiba pawgi mipam amada manpack ki convener Yumnamcha Dilip Kumar na hai thawang asi Manipur miyam na yaning daba कैब पार्लियामेंट पास तौदुना एक ओनबगिदमक चटकदौरिब्रा नत्रगा स्टेट असदा ILP पिरकपगी चटकदौरिब्रा नत्रगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमसंग होम मिनिस्टर अमित शाहना पेननब चटकदौरिब्रा मणिपुर यावना नॉर्थ ईस्ट CAA चटनबा यारोय हाइबसी स्टेट असिगे अमसंग नॉर्थ ईस्ट मियामगी फिरेपनी स्टेट असिदसु स्टेट लेंगाक अमसंग मणिपुर मियामना कैब अमसंग CAA यानिंगदे हाइना मसगी मायोक्ता अमत ओइना लेप लैख्रबने ngasisu phirep aduda adumak lengdana leple phibam asida state asigi miyamna tha asigi kunmapanda state asigi BJP na sinduna chatkadoriba rally asida saruk yabasi chumbra natraga chumdabra haibasi amuktang khanthamina si haike CAA ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯝꯊꯤꯕ ꯑꯦꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯅꯤꯃꯛꯅ ꯌꯥꯅꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 19ꯗ ꯃꯥꯁ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯃ BJPꯅ ꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯍꯨꯝꯅ ꯆꯠꯍꯟꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ CAA ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯐꯕ ꯑꯦꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯔꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯦꯞꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ 29 ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯆꯠꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯥꯁ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯆꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯥꯎꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ ILP ꯑꯁꯤ 2012 ꯇꯒꯤꯅ 15 ꯐꯥꯎ ꯇꯥꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤ outdated ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯂꯣꯅꯤ ꯂꯣꯏꯂꯝ ꯂꯉꯥꯛꯀꯤ ꯆꯠꯅ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯏꯕꯁꯤ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ JC ILPꯗ ꯀꯦꯞꯁꯤ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯩꯗꯤ ILPꯁꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁꯇꯤꯡ ꯂꯣ ꯑꯣꯏꯍꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯉꯛꯄ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯀꯩ ꯂꯩꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅꯁꯨ ꯈꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯐꯪꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ILPꯁꯤ ꯆꯠꯅꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ CAAꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯍꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯌꯣꯠꯁꯟꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩ ꯍꯟꯗꯛ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯤꯃꯟꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ BJP ꯌꯨꯅꯤꯠꯁꯤꯅ ꯂꯧꯔꯛꯄꯅꯦꯅ ꯂꯧꯏ Education Minister Thokchom Radheshyamda Bosnia Herzegovina ki European University of Bratsko District na Political Science Doctor of Science ki honorary degree pidune ikai khumnarakre Minister Dr. Thokchom Radheshyamda Singthaningai oiraba doctorate degree asi maru aina mahakna IPS officer ama oina kumza listing ani the United Nations Mission gi regional chief ama oina Bosnia amasung Herzegovina da human rights kilamda lebak miyamgi amadi khunai gi yaifanaba toramba thabak sing adubu sak khangba oina Bosnia amasung Herzegovina gi khwaidagi thakwangba university ama oina leiriba European University of Bratsko district na honorary degree asi pirakhibane Minister Dr. Thokchom Radheshyamna Singthaningai oiraba achievement ama phangba ngamlakpa asigi nungaiba phongtokpa oina Education Department amadi Manipur International University anina punna khutsamnaduna reception program ama ngasi Palace compound laiba Manipur State Film Development Society da pangtokre Thoramaduga Mari Lenana Minister Dr. Thokchom Radheshyamna haikibada Mahana ngasi fanglakliba achievement asi lamdam asida leiriba miyam lamdam asigi miyam gi hotna zaman adubu sak khangbi bani haina phongdokhi Krama Manipur sidagi sakang biraga Manipuri amabu sakang bidana apai European University of Bratsko isna pibira kosi apai Manipur sakang bidane Manipur haibase
See, we should be proud that we are born in this beautiful land of Manipur. Koi Manipuri amane, irrespective of a karamba tribe, karamba religion, karamba kaino the jagara po kono tokna koi Manipuri amane abi sapok sagado adumba macha oina koina how can we contribute? Yam sinaba yamna well knit na taisinba adumba samaj ama society ma wohelakana koi khudimangna chawbana tam aina ngam kharada contribute tawrakanda koi Manipur se mayam singtha nariba Anisuba Malemgi Lanzaugi Kwaidagi Satiba Amasung Aruba Lanfamni Hainariba Battle of Imphal Bu Ningtina Semgatuna Malem Sin Batungna Kanghalabadi Manipur da Lamkoiba Lakpagi Chang Yamna Hengatkani Haina Tourism Corporation of Manipur Limited ki Chairman Suk Oiriba MLA Dr. Sapam Ranjanna Fungdokre Wafamasi Ngasi Lamdan Leba Manipur Mountaineering Institute ki complex Tepangtokiba Manipur Mountaineering and Trekking Association ki Kontramari Suba Mapokumon Thoram da Fungdokibani Mapokumon Asigamari Lainana Handak Chahigi Oina Chayolama Chupna Chathagadaba Youth Adventure and Water Sports Festival Su MLA Dr. Sapam Ranjanna Haudoki Thoramasida Dr. Sapam Ranjanna Makhatana Fungdokibada Lamdan Hariba Mapam Asi Adventure ki Oina Kwaidagi Matik Chaba Mapam Amani Malem Gileba Kudingna Masagi Maram Damda Tourism Fagana Bahonari Asigumna Manipur Dasu Tourism Ningtina Chakhat Naba Honapam Thoi Maramdi Manipur da Tourism ki Masing Tingam Draba Machak Mathum Lay Lady Tourism ki Mapam Sing Asi Ningtina promote Toba Mathau Tai Adubu Lengang Amadi Tourism Chakhat Naba Honari Sing Kakta da Intokpagi Mahuta Lamda Masigi Miam Nasu Tourism promote Tobagi Tangai Fadabalay Mahangna Hai, Haukibachahi Karagi Manung Asida, Manipur da Mapalebag Amasung India Manung Dagi Lakpalam Koiba Singi, Masing Yamna Hengale. Adubu, Lamda Masida Makal Kayagi Iho Labana Tourist Lakning Day, Masi Toktanaba Mipum Kuding Magna Honaminasi. Manipur zi tasengna koi yamna capitulate tawba akoi tourism potential zi yamna kero tawba jaga khale World War II gi yamna important oiba yamna historical oiba battle keno tawgi buse Britishers na khwaidagi moigi khwaidagi thengna gi ba battle me amak sida khwaidagi war gi ba khwaidagi toughest battle ene ha gi ba akoi gi battle of Imphal zi akoi promote tawba kanda seriously akoi Manipur zi tourism activity du tourist lakpagi masin zi hoji laiba zina laiba zi awen he Manipur da hoji laiba chai ani makai ahum zi tourist hengkale domestic tourist lakpasida chada tara mari hengkale foreign tourist na chada chani ga kuni thoi hengkale hadori ni je changai ba yam phajana changai laiba thiba na haigadra akoi ge amo irang jina tourism ge keno je khan mo in do DIPR na Fongba Lakadori Chahi Lisingani Kungi calendar Amadi diary Ngasi new secretariat IPR Minister TAS Biswazit na release Tokre Lakadori Chahi as the department Asigiwa Liba infrastructure Amadi manpower Sing Hapchin Naba cabinet Putoktuna Kanaragani Haina Minister na Fongdokre DIPR gi director Yauna Pangtokiba diary Amadi calendar Fongbugi Thoram Adugamari Lenana Minister na Fongdorapada Mamangda department asana Fongba calendar Amadi diary Sing da Yaudaba Kanaba information kaya ngasi Fongliba diary Amadi calendar asida Hapsunduna Hena Magun Laihale Luinana Hana Piramba calendar Amadi diary gi Mamal Adudagi Lupa Tara Hingatuna calendar gi Mamal Lupa Marfudra Aduga diary gi Mamal na Lupa Chamaga Marfu Uiduna Lakliba December Kuntra Dagi Kay Sampata Labor Department Asidagi Panghalagani Haiki calendar sigi maning se state ki bird state ki fish aduga state ki animal aduga tuan ba posting se calendar si natragana akoi leriba diary si learn ta hon basitagi infrastructure leitaba aduga akoi manpower leitaba se aduna institute ama afaba ma ohen ba se akoi resourceful oiba changi financially adu manpower basana matik chana leiba changi aduga infrastructure leiba changi adu masigi postings ta koina focus pire har kana ngasi maksu akoi de leriba media housing si leriba paisa sing yamna tolhan basina maram orakanda akogi mathau tawjariba akogi media ki kano sing sidharakna bagi machak oi haidana achumba wafam ni tawbudabu akoina su budget sida fix tawrga tawbu yadabanina matam gi oina masi diu lakpase akoina planning natragana finance tagi akoina paisa sing lawrga tawbusina maram orakana matam kitang delay tawbusta akoida su nungaitaba akoina setback leibugumba hena ubase masi leitenaba masi soina maki hanaki financial
ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁꯤꯕꯂꯤ ꯍꯥꯞꯄꯤꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯗꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯊꯥꯖꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯖꯔꯦ इम्फाल तमना हाइगलकपा टाटा इंडिका विस्टा अमा दिदिम लंबीगी घड़ी मखा लेकाई मपादा खंगौदना मैना चागलखरे मणिपुर फायर सर्विस टीम लाकपदगी गाड़ी अदुगी थाउगी टैंक पोखाइबदगी कनबंगम हौरबसु चादा मरफुद्रादी मैना तुमना चाखरे इम्पैक्ट न्यूज ने फंगबा पाउदा इम्फाल तमना हाइगलकिबा ग्रे मचुगी टाटा इंडिका विस्टा रजिस्ट्रेशन नंबर MN04P1 216 असी मपुना कुइना वर्कशॉप ता सेमदुना थमलमलगा लौबा लाक्तबदगी टेस्ट ड्राइव तौननबा हाइदुना वर्कशॉप अमदगी थौदोरपनी वर्कशॉप तगी थौदोरकपगा खंगहौदना गाड़ीगी ममांग थंगबा सरुक्ता मैना चागलकपदगी मणिपुर फायर सर्विस की मतेंगना मै अदु मुथतखिबनी मतम कयागी ममांगदगी सेमजिन बिदना लेरकलबा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की लेमराम वाटरफॉल ताकिब लंबी मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट ता कांस्टेबल ओइना लेबा निंगथौजम कलाचाना महाकी थागी तोलोब कथोक्तुना क्लब की मियोई सिंगल लोइना लंबी सेमजिन बहौख्रे मतम कयागी ममांगदगी लंबी सेमजिन बिदबना मरम ओइरगा लंबी की खुदोंग थिबा थौदोक कया थोखनबता नतना मियोई कयागी पुंसी मांगहनख्रब लंबी असिबु सेमजिन बिननबा मफम असगी मियामना कयारक मरी लेनबा सिंगदा खंगहलबसु ngasi fauba semjin bidana leirak lambi asi ngasi ningthaujam kalasan koba leimaramdagi hauji Manipur Police Department ta constable oina leiriba miyoi asina mahaki thagi tolop amadi JCB puthoktuna amadi hainopo club ki miyoi singa pullaga lambi adu semkhibani khunja manga leimram hainopo waroijing isum kom amadi chiru waterfall da tourist waterfall leibanena sigi saga sida maibam titim lambi dagina waterfall yobai saga sida lambi je pik banena sarkar na sunga si bawda kariguma mieng ama sangbi da badagi na aigi thama gi tolop sigi phangapap sina mafam taragani thoi kari thainana bagidamakta ai sem sitawjabani aigi isenupa romena mana CCP puthokpire aina thau halaga tribal ki khosa toraga sida kanamta ki sarkar ki funding da kari gumam yawbanate Manipur da patna chingba wetland kaya marang kaina leram labasu mari lenaba singna mityeng changbi dabadagi lamdam asidagi wetland kaya mang khibana akoibagi phibam da sokhalakliba kaya asi yengduna housing leiriba mamingtagi ngairaba pat kaya semgat haudrabadi malemgi oina climate change ki chaitheng pirakpada Manipur da su khudongcha daba kaya mayoknaba yari amaromda amung nongna semgat pa yagadaba wetland kunhumdoi lengak na miyam ga khutsamnaduna semgat naba honagadori hiramasida report ama Jing nei koi question ba lamdam amu oiriba Manipur da wetland chamnga hena lairami haina lamdam masige khang haising na hairi adubu matamgi matung ina ahong makya lakpaga lonena haukiba chahi 2010 da National Remote Sensing Center na piba report ki matung ina Manipur da wetland chamga humputret lei hairi wetland na koi bagi ising numshiti phibam ngak tuna thamle haibase miyam na ikhang khanga da bagum tawri lamphel pat waithau pa na chingba pat kaya mangki gadra haibagi nunglang bosu leire carbon dioxide chupsing adu upami na masing sumandrakwa adu lena wetland leramba ising leramba mayam sing sida moi job to godo busi Manipur ayam wetland sing si hogi mangi ba mayam si yaure ani punjingi ba mayam si yaure adu lena si wetland patrak pa sen carbon dioxide sang hengala pa ana si ba kuna greenhouse global warming effect or greenhouse effect ene kangai se no urbanization ki problem lakpa adi in the name of development lambi amna sem kalak pa adi building ke asagala pa kokala pa mayam sing su amain torung masi sustain to gote ko ko de ga se one and all adi kudi mag na masi common oina holistic approach na ko sangsin ba yam mathuk ta he Malem ki ay ngasai khalda chawno hong bulak pa sida Manipur da su marilina basingna wetland na koi bagi phibam phana thambada piri bakana basing miyam da thangan bagalone na paket pa ya ba thabok sing paket pa ki tangai pa dabale de climate change gi oira ko few message da
ꯋꯦꯠꯂꯦꯟꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯔꯣꯜꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯆꯔ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂꯛꯄꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯁꯤ ꯋꯦꯠꯂꯦꯟꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯒꯨꯗ ꯁꯤꯟꯀꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯨꯞꯁꯟꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯧꯏ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯥꯅ ꯑꯅꯛꯄꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯤꯂꯦꯖꯔꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯅꯛꯄ ꯀꯦꯠꯁꯃꯦꯟꯗꯨꯗ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦटिक ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯃꯥꯅ ꯐꯖꯅ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔ ꯊꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯋꯦꯠꯂꯦꯟ ꯃꯐꯝ 12 ꯁꯦꯝꯒꯠꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖꯀꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯥꯐꯨ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯈꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩꯔꯤ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯏꯀꯣꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯦꯠꯂꯦꯟꯁꯦ ꯔꯤꯖꯨꯚꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯑꯣꯔ ꯑꯦꯗꯥꯞꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇ ꯄꯤꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯦꯠꯂꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯉꯝꯕ ꯋꯦꯠꯂꯦꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯦꯛꯁꯤꯝ ꯀꯨꯟꯍꯨꯝꯗꯣꯏꯃꯨꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯕꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯄꯥꯏꯈꯠꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯏꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯄ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯇ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯔꯜ ꯄꯥꯠ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ ꯍꯧꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯥꯠ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯁꯛ ꯑꯗꯨ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯇꯨꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯒꯤ ꯄꯥꯏꯔꯛꯄ ꯎꯆꯦꯛ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯆꯥꯛꯇꯥꯐꯝꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤ ꯄꯥꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯒꯤ ꯄꯥꯏꯔꯛꯄ ꯎꯆꯦꯛ ꯌꯥꯎꯅ ꯎꯆꯦꯛ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯆꯥꯛꯇꯥꯔꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯇꯤꯡꯒꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯂꯦꯖꯔ ꯋꯤꯁꯂꯤꯡ ꯇꯤꯜ ꯂꯝ ꯉꯥꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯃꯂꯥꯔ ꯉꯥꯅꯨ ꯄꯣꯔꯦꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯁ꯭ꯄꯣꯠ ꯋꯥꯏꯜ ꯗꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯔꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯋꯥꯏꯠ ꯑꯥꯏ ꯄꯣꯆꯥꯔꯠ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯎꯆꯦꯛ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯅꯤ ꯌꯥꯔꯜꯄꯥꯠ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯇꯦꯗ ꯐꯥꯔꯃꯤꯡ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯚ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯔꯒ ꯀꯟꯖꯥꯔꯕ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯔꯤꯚꯥꯏꯚ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯊꯝꯃꯒ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯐꯔꯛꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯅꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯍꯧꯁꯥꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯛꯂꯕ ꯋꯦꯠꯂꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯧꯍꯧꯅꯅ ꯀꯟꯖꯥꯔꯕ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩꯔꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯅ ꯄꯥꯎꯗꯝꯖꯔꯤꯕ ꯀꯦꯔꯤꯃꯦꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯆꯥꯟ ꯌꯥꯔꯜꯄꯥꯠ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯁꯂꯥꯏ ꯌꯀꯥꯏ ꯄꯨꯡꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯐꯥꯔꯁꯠ MR ꯀꯦꯝꯄꯁ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯅꯥꯃꯍꯤ ꯂꯥꯏꯁꯪꯗ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯀꯨꯝꯍꯧ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯛꯆꯤꯡꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯄꯥꯟꯕ ꯀꯨꯝꯍꯧꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥꯉꯥꯡꯂꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯏꯪ 1950 ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯃꯥꯟꯕꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯣꯉꯥ ꯀꯣꯏꯔꯦꯡ ꯈꯨꯜꯗ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯄꯨꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯋꯥꯛꯆꯤꯡꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯄꯥꯟꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯍꯧꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯨꯝꯍꯧ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯈꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯋꯥꯉꯥꯡꯂꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯀꯨꯝꯍꯧꯕꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜꯁꯤꯡ ꯄꯤꯈꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯏꯃꯤꯡ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯀꯁꯥꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯕꯔꯥꯛ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯃꯌꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯣꯏꯔꯥꯛꯄ ꯏꯔꯩ ꯎꯃꯪꯂꯥꯏ ꯏꯅꯥꯠ ꯊꯧꯅꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯖꯅꯨꯋꯥꯔꯤ 5ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯣꯏꯔꯥꯛꯄ ꯏꯔꯦꯜ ꯎꯃꯪꯂꯥꯏ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯂꯨꯞꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯈꯣꯏꯔꯥꯛꯄ ꯏꯔꯦꯜ ꯎꯃꯪꯂꯥꯏ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯂꯨꯞ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯆꯥꯟꯗꯝ ꯀꯥꯃꯣꯜꯅ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯠ ꯊꯧꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯏꯔꯥꯠ ꯊꯧꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯅꯅꯕ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯤ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯑꯔꯥꯞꯄ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯐꯝ ꯆꯥꯐꯝ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ 9612378669 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 9862444607ꯗ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯔꯛꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯈꯨꯕꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯖꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯅꯕ ꯁꯦꯝꯖ ꯁꯥꯖꯔꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯦꯛꯄꯗ ꯆꯥꯅꯅꯕ ꯍꯣꯇꯦꯜꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯖꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯛꯆꯤꯡꯒꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 5 ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯕꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯧꯕꯤꯔꯛꯎ ꯍꯥꯏꯕ National Institute of Electronics and Information Technology Imphal-gi miteng makhada mit ubagi pangal solaba miyoisinggi oiba tha ahum chupna chathagadaba basic computer training program ama ngasi takiel da leiba Welfare Association for the Blind da hogdokre
Ngasiga computer training program hongdokpagi thoram aduda National Institute of Electronics and Information Technology NIELIT Imphal gi Executive Director TH Prameshwar IIT Guwahati ki Computer Science Department ki Associate Professor Dr. Sanasam Ranbir Manipur Building and other construction workers Welfare Board ki member Mutum Santi NIELIT Imphal gi Additional Director Y Subhas Chandra Yauna Miyoi Kayana Sarukyakhe ngasi hogdokhiba training program aduda punna ubagi pangal solaba miyoi taramarina sarukyakhe Hujik leba ma koina tawri darma technology sinaraga computer leba ma tawri apage harda ko yenge aman ba ta pi bisu nuaite aman bada tabada ahan bada kara hongba koigi ahu bada aman bada hongum si ai di sa pa yide koi ko sa pa jadu su aduna ngato technology have the raspberry pi kind ko low cost computing power leba lei computer suite koi har ma da koigi mobile lo chop computer lei hai ko ma yam no ri screen do deba screen do de ko su monitor de ko su lei na pini do software su freeware down ko na ko de ko ya de yenge internet se de ai koigi director information technology ba Manipur ko ko to ta ko si wena bibi yana ba I don't know again Netra Kumbha listing ani taramapan kun haina Free Eye Check-off and Free Spectacle Mela tha sigi tang nipan taramanga amadi kunithoi da pangthokraba matung December kun mapan gi ayupung nipan da Palace Compound da leiba Bal Vidya Mandir da aroiba camp pangthoklagani haina Netra Kumbha na chirol amada khanghalakli Imung manunggi sel thunggi phibam chadabagi mathakta masagi hakchanggi phibam su mima nadraba mayang Imphal maibam konjil dagi takhelambam mukharjit ki imungda mayang Imphal dalaiba City Higher Secondary School gi oza singna chana thangna naba potlam sing amadi machanupa gi lairik boy kolom sing mateng pangkre Wabgai constituency gi manung chana leiriba mayang Imphal maibam konjil dalaiba takhelambam mukharjit ki mayum da chatuna mateng adu pikhibane ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯗꯅꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯔ ꯃꯁꯥꯃꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯊꯧꯗꯥꯡꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯉꯝꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯀꯌꯥꯃꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯄꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯇ ꯂꯥꯏꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯈꯔ ꯆꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ Water Resource Department ta regular karmachari amagum thabak tauriba master role amadi work charge sing chaliba chahi lisingani tramapan gi me thadagi hauzik fawbada tha nipan gi tolop mari lenaba department ki authority na bibidriba fawba makhatana sit in protest chathagi gani haina all Manipur Water Resources Department WRD employees and workers organization na thadurok pachirol amada khanghalakli India da lamkoiba lakhibi Norwegian nupi ama Citizenship Amendment Act ki mayokta khongjang changsan ba yaurubagi India thadoktuna maramdamda hankhina ba khanghankre Jan Met Johansson hairibi nupi asi Kerala da Citizenship Amendment Act ki mayokta changsan ki ba khongjang da saruk yarubagi dama Bureau of Immigration na ngasi ayok maramdam Norway da hankhina ba khanghalakibani Foreigners Regional Registration Office ki maikaidagidi Johansson na visa gi chenakanglon kaina thabak tawbagi dama mahakpu mayumda hankinaba khanghalakibani hairi numit kharani gi mamangda su German dagi IIT Madras ta mahitamba Jacob Lindenthal koba amasu CAA gi mayokta khongjang changsilubagi dama college dagi tanthoki hairi Raja Ramohan Roy na sponsored Tauraga Ningol Club Hairok Amadi Manipur Literary Library Association Mala Ani na khutsam naduna Hairok Part 3 Champra Thong Maning Dalaiba Ningol Club Hairok ki office ta numit nini gi oiba library awareness program ama pangthokre ngasi gi thoram aduda Mala gi president Kangzam Achauba Ningol Club ki president Khundong Bam Sophia Amadi Jenims ki chief librarian Dr. S. Sophia Ranina Saruk Yakibaga Loinana Library Awareness Program aduda Mala Vice
President Y Lakshman, Malagi ex-President N Inauta, amadi Nailit Kohimagi librarian KH Nandana resource person oina sarukyaki. Safeguard our constitution, uphold women's rights, all together, fight together, forward together, Haibathimda, All India Democratic Women Association ge, Taranithoirak Suba Conference ngasidagi Mumbai da Hokre. December Kuntra Fawa Chathagadoriba Conference asida All Manipur Democratic Women Association, AMDWA Gimioi, Nipana Sabatim Amasu Sarukyari. Howzek ngasi nongmagi sanabagi pauda. Humbunithoi suba Sir Churachan Singh KCSI CBE Memorial Invitation Football Tournament ta Trau FC Kwakaitel quarter final changkre. Ngasi Imphal gi Mapalkang Zaibung da sanakiba football tournament asigi pre quarter final gi match aduda Trau FC Kwakaitel amasung Nisa Thangmaiban anina sanakiba match aduda mayok nakiba team animakna match ki apiba matamda panzel amata chanaba ngamnadabada match asi draw oibadagi tournament asigi chana pathap ki matungina kicks from penalty marks na match asigi aka apogi laibak lepnabada Trau FC Kwakaitel gi sanaroi Mangana Panzel amamam chanba ngamki aduga Nisa Thangmaiban gi sanaroi singna Panzel ahum khak chan badagi match asi Trau FC Kwakaitel na Nisa Thangmaiban bu Panzel manga ahum da maiti pi bangamki. All Manipur Football Association ki meeting makhada Manipur ki tongan ba mafam singdagi lakpa football team kuntra amadi mapalamdagi football team ani yauna punna team kuntra ni thoina knockout basis to chathariba invitation football tournament asida sarukyari. Football tournament asigi hayeng ahan ba sanagadaba quarter final da Lavan FC Silong amadi klasa kainau anina lamba taunargani. Ahanba state level under 13 boys Pidonu Kapta Kurai FC Mai Pakre. Pungdongbam Youth Physical Club Pungdongbam na Sinduna Club asigi sanabungda sanakiba mga subal ligta MSC Kurai amasung Roma FC Top Sifai anina match asigi. Api matamda MSC Kurai gi sanaroi Rohit na Panzel ama aduga Roma FC Top Sifai gi sanaroi Avinash na Panzel amaga chanduna match asi draw chatke. Football tournament asigi taruk subal ligtana Kurai FC gi sanaroi NG Bonison, MD Aslam, amasung CH Roken Panzel amamam chanduna, NNCKA Nongrenbu Panzel ahum sinoda maiti bapi bangamke. Team Tarani Thoina Sarug Yaduna Chathariba football tournament asigi hayeng sanagadaba ani subal ligta PYPC Team A Pungdongbam amadi Golden FC ga ahum subal ligta PYPC Team B Pungdongbam amasung KYFA Koirengay anina lamba taunaragani. Kontramathoi Suba Junior Boys Inter-District Football Tournament Isu Palace Compound Mai Pakre. All Manipur Football Association gi meeting makhada ngasi ayuk Imphal gi mapal kangzaibung da sanakiba football tournament asigi mapan suba league ta ESU Palace Compound gi sanaroi P Nauba M Arid L Ngamba amasung SAS Razdan na match ki taruk kuntra mapan nifu taruk amadi yangkai mathoi suba minute singda panzel amamam chanduna Pamyal Patsoibu Panzel Mari amada maiti papike. Jathariba Inter-District Football Tournament asigi ngasi ayuk sanakiba tara suba league tana KYBO Quasify amasung SWC Khongman anina sanakiba match aduda match asida mayung nariba team animakna match ki apiba matamda panzel amata chanaba ngamnadana match asi draw oike. Team Tarana group ani thongna khaidoktuna chathariba football tournament asida lamba taunari tha asigi kontrada football tournament asigi taramathoi amadi taranithoi suba league match sing sanaragani. Numin Mari Nichumna Chathagadaba Tara Taruglak Suba Junior National Jump Rope Championship 2019 Kumalampak Indoor Stadium da ngasidagi hogdokre. Ngasidagi horaga thasigi kontra fawba Chathagadaba Championship asi Jump Rope Federation of India gi mityang makhada Spontaneous Association of Jump Rope Manipur na Sindhuna Kumalampak Sports Complex ta chathakibani.
Lebak asigi punna state mapan gi sanaroi chani yangkai romna saruk yagadoriba championship asida Manipur gi nupa macha sanaroi nifumathoi amadi nupi macha kunithoi punna sanaroi humdoina saruk yagadori. Ngasi championship asi hokdokpagi thoramda wangkem angi MLA ke Meghachandra su saruk yaki. Odisha gi Bhubaneswar da laiba KIIT University na yumbu oiduna chathariba All India Inter-University Archery Men and Women Championship 2019-20 gi ngasi nini chanba numitta Manipur University gi sanaroi singna gold medal ama yauna punna medal manga lawbangam kre. Championship asigi ngasi pangthokiba Indian round men gi meter yangkai gi category da TH Helena bronze meter kuntra gi da Saitya Kumarna silver amasung overall category the bronze amagalauke. Indian round women gi meter kuntra gida W Maleswari na gold amasung overall gi category the bronze medal lawbangamke. Arrive the bulletin as headlines amuhanam yamda thamzari. Manipur extend taukraba inner line permit system lakhiba January amadagi formally chatnaba haunanaba official eba thabak sang semba saba loisilakle haina Chief Minister and Birena Phongdoraki. BJP na sinduna tha asigi kunmapanda Citizenship Amendment Act pusagatuna state asida mass rally ama chatkani hairiba sigi nungi wahanthok asi karino haina manpack na hanglakle. Amasung Education Minister Thokchom Radheshyam da Bosnia Herzegovina gi European University of Bratsko district na political science to honorary doctorate degree fee danai kait khumnakre.